Давай! На, блядь! Иди, я подам! Pasukan Rusia terlibat baku tembak dengan tentara Ukraina dalam pertempuran terbaru yang tidak disebutkan lokasinya. Serangan dilakukan dari sebuah ruang tersembunyi, di mana pasukan Rusia mengandalkan senapan mesin dan senjata lainnya untuk menekan pertahanan tentara Ukraina, dan tampaknya juga mendapat perlawanan dari tentara Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 21 Februari 2025. Bentrok ini menunjukkan intensitas pertempuran yang terus meningkat antara kedua belah pihak dengan penggunaan strategi pertempuran jarak dekat untuk mendapatkan keunggulan taktis. Belum ada laporan mengenai jumlah korban dari kedua belah pihak dalam kejadian ini. Пустой, блядь! Стой! На! Держи еще, блядь! Давай! Все, держи! Давай этим, блядь! Давай большой в эту сторону! Держи! Ну, блядь, ленту. Может перезаряжать ленту. Сега, ты же можешь перезаряжать его! Я вышел, пулемет! Давай, давай! Ступай, блядь! Давай! На, блядь! Иди, я подам! Пустой, блядь! Стой! На! Держи еще, блядь! Давай! Все, держи! Давай этим, блядь! Давай большой в эту stорону! Держи! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.